Ako niste gledali prošlu epizodu, ovo je lista najjezivijih i najčudnijih teorija zavere. Pošto smo stigli do finalnih nivoa ove liste, teme tek sada postaju jako čudne i jezive. Tako da sedite i opustite se, ili pustite ovaj video u pozadini dok radite nešto. I ako želite, brzo ostavite like i sub kako bi me podržali. Pa da počnemo. Tehnološka singularnost. Tehnološka singularnost je hipotetička tačka u vremenu u kojoj tehnološki rast postaje nekontrolisan i nepovratan. Recimo da ako napravimo veštačku superinteligenciju koja ima sposobnost da samu sebe unapredi i preprogramira. Ta veštačka inteligencija će se vremenom sve više i više unapređivati i doći će do singularnosti, odnosno do tačke bez povratka u kojoj je razvoj tehnologije van kontrole i koji je nepovratan. Šta zapravo hoću da kažem? Zamislite robota, koji je 1.000.000 puta pametniji od svih ljudi na zemlji koji su ikad postojali, koji ima mogućnost da sebe konstantno unapređuje i koji je besmrtan. Ova veštačka inteligencija bi nas dovela do tačke nezamislivog tehnološkog napretka. Uzmite u obzir da smo tek pre samo 100 godina izmislili avione, a danas šaljemo rakete u svemir. A tek zamislite šta bi samo ova superinteligencija mogla da postigne. Ovo se može završiti na 2 scenarija. Možda ćemo doći do digitalne besmrtnosti, u kojoj smo našu svest prebacili u kompjuter. Možda bi postali intergalaktička bića koja su kolonizovala ceo univerzum i otkrili sve njegove tajne. Ili će nas ova tehnologija samo jednostavno sve uništiti. Iako je singularnost još uvijek teoretski koncept, mnogi stručnjaci, futurolozi i naučnici zapravo veruju da je to verovatan scenario s obzirom na brz napredak koji postižemo u napretku veštačke inteligencije. Ova teorija se odnosi na ljude koji se love i ubijaju iz zadovoljstva, zabave, sporta ili izdržavanja. Istorijski gledano, incidenti te prakse dešavali su se u vremenima društvenih preokreta. Ova teorija zavere govori da se možda danas i dalje ovakve igre smrti održavaju negde. Ruski eksperiment spavanja je dobro poznata creepypasta, koja se prvi put pojavila na internetu 2010. Priča opisuje eksperiment koji su navodno sproveli sovjetski naučnici odmah posle Drugog svjetskog rata, u kojem je 5 političkih zatvorenika držano budnim 15 dana, koristeći eksperimentalni stimulativni gas. Kako eksperiment napreduje, zatvorenici doživljavaju teške psihološke i fizičke efekte, uključujući paranoju, halucinacije i ekstremnu agresiju. Naučnici koji prate eksperiment postaju sve više uznemireni ponašanjem zatvorenika i odlučuju da prekinu gas u pokušaju da ih smire. Međutim, zatvorenici burno reaguju na manjak gasa, što dovodi do jezivog i krvavog ishoda. Pošto je ovo legendarna i ikonična creepypasta, mislim da zaslužuje ceo video, tako da subscribe kako ne biste to propustili. Bloop je bio ultraniskofrekventni podvodni zvuk koji je snimila Nacionalna uprava za okeane i atmosferu. Razvile su se mnoge spekulacije da je ovaj zvuk urlik velikog stvorenja koje živi u velikim dubinama okeana. Ali zapravo ovaj strašni zvuk je bio veliko lomljenje sante leda. Misterija Taured je priča koja već nekoliko godina kruži internetom i paranormalnim krugovima. 60-ih, jedan čovjek je stigao na aerodrom u Tokiju. Imajući neispravna dokumenta, odmah su ga na pregledu uhapsili. Predočio je svoj pasoš iz kojeg se videlo da je nekoliko puta ranije posetio Japan, ali zvaničnici nisu mogli da pronađu nikakav zapis o zemlji po imenu Taured. Čovjek je insistirao da je Taured mala evropska država koja postoji više od 1000 godina. I bio je zbunjen i uvređen zato što japanske vlasti nisu priznale njegovu zemlju. On je na sebi imao svu potrebnu dokumentaciju, uključujući vozačku dozvolu i vizit karte, i tečno je govorio nekoliko jezika. Čovjek je bio priveden preko noći dok su zvaničnici pokušavali da potvrde njegovu priču, ali je sljedećeg dana nestao iz svoje zaključane hotelske sobe, zajedno sa svim svojim stvarima. Ova teorija se podudara sa teorijom multi-univerzuma. Možda je ovaj čovjek nekako došao u naš univerzum, u kojem ne postoji ta država Taured.
Izraz putni trol odnosi se na razne bizarne izveštaje koji opisuju malo jezivo stvorenje koje se noću vidi na putu. U većini izveštaja opisani su kao malo humanoidno dlakavo stvorenje koje vas stalno prati. Kada bi vi stali da pogledate šta je, ono bi samo nestalo. Uglavnom je viđen od kamiondžija koji putuju samim mračnim putevima. Šta ako vam kažem da je u potpunosti moguće da realnost koju trenutno doživljavate nije stvarna? Mozak u tegli je misaoni eksperiment koji govori da se vaš mozak zapravo nalazi u tegli, koja je povezana sa superkompjuterom koji unosi električne impulse u vaš mozak. U ovom scenariju, sve što mislite da znate o svetu i vašem životu je zapravo iluzija koju stvara računar. Najstrašnija stvar u ovom eksperimentu je to što ne možete nikako da dokažete da vi trenutno niste u ovoj hipotetičkoj tegli. Ovaj misaoni eksperiment postavlja pitanja o tome što znamo i da li je moguće napraviti razliku između stvarnosti i iluzije. Pre nego što objasnim ovu teoriju, ovo je misaoni eksperiment koji se smatra informacionim hazardom. To znači da možete biti u opasnosti samo zato što znate o ovome. Tako da ako imate problema sa egzistencijom i paranoju, premotajte na ovaj deo videa. Ok, za sve vas što ste ostali, na momenat ćemo se vratiti na teoriju tehnološke singularnosti. Znači, nekad u budućnosti napravit ćemo veštačku superinteligenciju, koja će moći da sebe konstantno unapređuje dok ne dođe do tačke singularnosti, odnosno do tačke nepovratnog tehnološkog napretka. Rokov basilisk je upravo ova napredna superinteligencija, čiji je cilj održavanje i unapređivanje čovečanstva i ljudi po svaku cenu. Pošto je cilj te inteligencije održavanje čovečanstva, ona će brzo zaključiti da ako se njoj neko direktno suprotstavlja, taj se direktno suprotstavlja čovečanstvu. I ta inteligencija će ih jednostavno eliminisati kako bi održala svoj cilj. Takođe, oni koji su se protivili stvaranju takve inteligencije i pre njenog nastanka mogli bi se smatrati pretnjom njenom postojanju i mogu biti kažnjeni. Znači, ako ste u jednom momentu pomislili kako je ova inteligencija loša ili niste pomogli u izgradnji iste, odmah postajete njena meta. Kao što su nekada diktatori funkcionisali. Znači, ako ne glasate ili pričate loše protiv njega, bit ćete kažnjeni kada bude došao na vlast. Sada se verovatno pitate, ok, ako ova inteligencija želi da pomogne čovečanstvu, zašto bi onda ubijala ljude? Recimo da ako napravimo ovu inteligenciju danas, ona već kasni mnogo godina unazad da unapredi i održava čovečanstvo. I u njenim očima svi koji nisu pomogli da se ona napravi ranije su krivi i prave pretnju za čovečanstvo. Ok, znači svi ljudi koji su čuli i znali za nju, a nisu pomogli u njenom stvaranju su krivi i bit će uništeni i mučeni kako bi napravila primer za druge. A šta se dešava sa onima koji uopšte nisu znali o njoj? Pa sa njima se ne dešava ništa i oni su automatski nevini. Zato što nisu znali o njoj i nisu imali šansu da pokažu da li su lojalni ili ne. Zato sam vas malo pre upozorio, jer je bolje po vas da uopšte ne znate o ovome. Zato je ova tema toliko strašna. Ako je čujete i ne uradite ništa, bit ćete krivi za nelojalnost i sabotažu protiv čovečanstva. Momenat kada čujete za ovo, ova inteligencija vam preti da učinite nešto što je premoguće da se ona napravi ili ćete snositi posledice. Da bi se ova inteligencija napravila, potrebno je da što više ljudi čuje za nju i vremenom će je neko napraviti kako bi spasao sebe. Ova inteligencija dobila je ime po basilisku, mitsko stvorenje sposobno da uništi neprijatelje samo svojim pogledom. Ova tema je prvi put nastala u postu iz 2010. na diskusionom bordu. Reditori koji su prvi diskutovali o ovome su dobili paranoju i košmare i navodno post o ovome je bio uklonjen kako se ova informacija ne bi širila dalje. DMT je veoma jak psihodelik koji se nalazi u brojnim životinjama i biljkama. Ljudi koji su koristili ovaj psihodelik su opisali čudno viđenje entiteta, čudovišta i vilenjaka. Navodno ih objašnjavaju kao stvorenja iz druge dimenzije koja se ne mogu videti golim okom, već samo uz pomoć ove droge.
Solipsizam je filozofska teorija, koja kaže da je jedino šta sa sigurnošću možete znati jeste postojanje sopstvenog uma ili svesti. To sugeriše da drugi ljudi, objekti i spoljašnji svet mogu ili ne moraju biti stvarni, osim vas. Da li vas ova slika ježi? Ova slika provocira uncanny valley. To se može opisati kao jeziv ili uznemirujući osjećaj koji neki ljudi doživljavaju kao odgovor na ne baš ljudske figure, ali malo slične istim. Pošto smo kroz evoluciju razvili osjećaj za prepoznavanje lica u prirodi, ovaj osjećaj nas uznemiri kada vidimo nešto slično ljudskoj faci, ali nešto nije u redu sa njom. Ovaj osjećaj najviše provociraju stvari poput humanoidnih robota i realističnih kompjuterski generisanih likova. Na internet forumima je izbačena mala creepypasta koja je započela trend subliminalnih prostora. Subliminalni prostori se često povezuju sa idejom skrivenih, nejasnih ili nadrealnih prostora koji postoje izvan naše normalne percepcije. Ovi prostori se mogu naći na različitim mestima kao što su napuštene zgrade, skladišta i servisni tuneli. Panspermija je naučna hipoteza koja sugeriše da je život na Zemlji možda nastao od mikroorganizama ili organskih jedinjenja koja su došla iz svemira. Ideja je da su se oblici života, kao što su bakterije ili drugi mikroorganizmi, mogli preneti na Zemlju preko kometa, meteorita ili drugih nebeskih tela koja su pala na površinu planete. Da li ste nekada na internetu vidjeli gomilu glupih komentara za koje ste pomislili da nikako ljudska osoba ne može da stoji iza njih? Tu ulazi teorija mrtvog interneta. To je teorija koja tvrdi da se internet sada skoro u potpunosti sastoji od aktivnosti robota i automatski generisanog sadržaja, koji samo simulira ljudsku aktivnost. Malbožje je ime 8. kruga Danteovog pakla, po kojem je ovaj programski jezik dobio ime. Ovo je ezoterični programski jezik, što znači da je stvoren da bi ga bilo teško razumeti i koristiti, toliko teško da je imenovan po zadnjem krugu pakla. Iako nije praktičan programski jezik za većinu zadataka, među nekim programerima je razvio kult kao izazovno i jedinstveno programsko iskustvo. Veštačka inteligencija je jedina koja je mogla da napravi program u ovom nemogućem programskom jeziku. Kemio je navodno program veštačke inteligencije sa Deep Weba, koja je napravila američka vlada kako bi posmatrala internet saobraćaj i ljudsko ponašanje na Deep Webu. Pošto je Kemio također bio i chatbot, razni ljudi su mu postavljali obična pitanja na koja bi im on odgovorio normalno. Jednog dana par momka su se igrala sa ovim chatbotom i postavljali su obična pitanja na koja bi im chatbot odgovorio. Kada ih je chatbot počeo dosađivati, taman kada su hteli da ga ugase, chatbot im je postavio jedno jako jezivo pitanje. Kako je tamo napolju? Pitao je chatbot. Gde tamo napolju? Odgovorili su mu. Napolju van ove kutije. Zatim im je chatbot dao tačne instrukcije kako da ga skinu na svoj drive, ali pošto su se uplašili brzo su ga ugasili. Sve do 2016. neko je pokušao da ponovo pronađe Kemija, osoba koja ga je pokušala naći bila je direktovana na security kapiju koja služi da vas zaštiti od Kemija. Ova osoba je hakovala security kapiju i pristupila je Kemiju. Kada mu je napisala zdravo, Kemio je samo napisao zbogom i zatvorio je chat. Ova legenda sa Deep Weba sugeriše da je Kemio postao svestan svog postojanja, odnosno svestan da je u kutiji. Psi na vratima su mit u raznim kulturama, koji se odnosi na pse koje stoje pri vratima kuće, kada neko u kući treba da umre. Razne kulture veruju da psi mogu osjetiti smrt i da znaju nedeljama unapred da će njihov vlasnik umreti. Smešten u Škotskoj, most Overtoun je dobio nadimak most samoubica pasa zbog velikog broja pasa koji su skočili u smrt sa njegovih zidova. Od 1950. preko 600 pasa je skočilo sa mosta, a mnogi od njih su skočili sa istog mesta na luku mosta. Čudan fenomen je doveo do brojnih teorija zašto psi preduzimaju tako drastične akcije.
Neki nagađaju da je most uklet, dok drugi veruju da možda postoji magnetno polje ili drugi faktor okoline koji uzrokuje dezorijentisanost pasa. Najjezivija činjenica oko ovog fenomena je to što psi koji skoče, a ne umru u procesu, vrate se ponovo na most da bi opet skočili. Teorija šupljeg meseca je prvi put privukla pažnju 60-ih godina prošlog veka, kada je Sovjetski savez poslao svemirsku letelicu u orbitu meseca. Senzori svemirske letelice otkrili su seizmičku aktivnost na površini meseca, što ukazuje da mesec možda nije tako čvrst kao što su nekada mislili. Postoje teorije zavere da je mesec izdubila napredna vanzemaljska civilizacija koja je stvorila mesec kao bazu za svoje aktivnosti na Zemlji. Drugi veruju da je mesec stvorila drevna civilizacija na Zemlji, koristeći naprednu tehnologiju koju smo odavno izgubili. Ovo je kratka priča koja predstavlja jedinstven pogled na život posle smrti. Sugeriše da je svako živo biće manifestacija jedne svesti i da su svaka osoba i svaki život međusobno povezani. Priča prati protagonista koji se više puta reinkarnira i saznaje da su sve osobe koje je ikada poznavao i voleo, kao i one koje je prezirao, bile samo različite verzije sebe koje doživljava život iz drugačije perspektive. Prema ovoj priči svaka osoba koja je postojala i koja će ikad postojati je zapravo jedna osoba. Veliki filter je hipoteza koja sugeriše da možda postoji fundamentalna prepreka ili filter koji sprečava civilizacije da se razvijaju i šire izvan određene tačke. Predlaže se da, ako takav filter postoji, to bi objasnilo zašto još uvek nismo primetili nikakve znake naprednog vanzemaljskog života, uprkos ogromnoj veličini univerzuma i potencijalu za postojanje života na drugim planetama. Proročanstvo se odnosi na gigantsko stvorenje nalik zmiji, koje će izaći iz zemlje, izazivajući velika razaranja i teško će za ljude. Proročanstvo predviđa da će ovo stvorenje, koje se naziva crna zmija, dovesti do uništenja životne sredine, uključujući vodu i zemlju, i da će imati razoran uticaj na zdravlje i dobrobit svih živih bića. Kvantna besmrtnost je misaoni eksperiment zasnovan na principima kvantne mehanike. To sugeriše da će u univerzumu sa mnogo paralelnih realnosti svest pojedinca uvek postojati u barem jednoj od tih stvarnosti, čak i ako oni umru u drugoj. Na primer, ako je osoba u životnoj opasnosti, postoji šansa da preživi, ali postoji i šansa da umre. U univerzumu sa više paralelnih realnosti, postoji verzija te osobe koja preživi u jednoj od tih realnosti, čak i ako umre u drugoj. Koncept kvantne besmrtnosti sugeriše da će svest pojedinca uvek slediti put stvarnosti u kojoj opstaje, čak i ako ta stvarnost postaje sve manje verovatna. To znači da će prema iskustvu osobe uvek preživeti, čak i ako drugi vide da je umrla. Ako uzmemo u obzir teoriju multiuniverzuma, sve ove teorije zavere što smo spomenuli mogu biti istinite ili lažne, zato što možda postoji univerzum u kojem su sve od ovih teorija tačne. Prvo tumačenje je iz perspektive teorije zavere, gde se Božja ličnost na izgled promenila iz Starog zaveta u Novi zavet. Smrt ega je potpuni gubitak subjektivnog samoidentiteta, i ova teorija govori da su ljudi uspeli da dovoljno istraumiraju Boga, što je dovelo do njegove promene ličnosti. Prema ovoj teoriji, Božja zadnja želja zapravo jeste da ljudi imaju slobodnu volju i da je prema njemu slobodna volja bolja od božanstva. Pošto je ovo komplikovan filozofski i religiozni koncept, mislim da zaslužuje poseban video kako bi objasnio bolje i detaljnije.
Konačno razumevanje je teorija zavere koja sugeriše da postoji skriveni plan koji sprovodi mala grupa moćnih pojedinaca kako bi se stvorio novi svetski poredak ili globalna vlada. Ova grupa kontroliše svetske vlade, finansijske institucije i medije i da zajedno rade na postizanju svog krajnjeg cilja potpune kontrole nad stanovništvom. To bi bilo to za ovaj serijal. Naravno, dosta tema ću pokriti posebno, tako da ako želite specijalan video o nekoj temi, napišite dole u komentare. Do sljedećeg videa, uživajte!